Ngishutha umuntu ofuna ungithinta i-private party yami emall. Wena. Yes. Lento lena iyenzeke lapha ema-toilets ezansi ngako-Vans nani lawo ma-toilets lawo. Shuthi ke lo mfana lo ngimvidorize kwisini nje la. Ayi okay, kwenzakalani? Thina sinomngane wami bese sisiphuma e-toilet. Yena lo mfana ubesayongena. Uma engena e-toilet uphusha le trolley levelayo kwi-video. Mase siyamgudlukela sibe thina esayidini la ka left. Umfana i-trolley yakhe iqhubeka ihambe esayidini la ka right ezingqo kumina ngoba sineke sengidlulile yabo. Shuthi asakwazi ukuthi sinosine sihambe kanje. Usinese kumele ahambe phambi kwami, mina ngihambe emuva ngoba lo mfana usevela wagcwala indlela. Umfana vele eze kumina like asondele kumina kanje ngihlehle, asondele isandla sakhe ngihlehla kakhulu ke ngomzimba yabo ngoba isandla sakhe sifuna ukungithinta la ngaphambili. Usimise kanje isandla sakhe lokho efuna ukungithinta la ngaphambili. Ngithi mina ayibo kunjani futhi uyangazi? Athi yena cha ngikwazi. Ngithi mina phokwenze njani? Athi yena ngizoshela yini kanti awukushelisi yini? Usinavela kuphenduka athi ayibo uzoshela ngoba umtshela ngenkani kanjena ufuna ukwenza lento enzayo kanjani. Ethi kahle phela. Ngithi mina hayi awukwazi ukuthi kahle siyakubuza uyenzelani lento enzayo ngoba sikhuluma kanje hayi ukuthi usemile usaqhubeka uyasondela ngiyahlehla ngize ngiqondane nomnyango ongena e-toilet labafana shuthi ila sifike sama khona yabo. Ethi mase kuphuma umngane wakhe kwabe behamba be-3 mase kuphuma umngane wakhe lo ade chama lo okade khuluma kakhulu kade eminyango engamkhuza umngane wakhe engenzi lutho embona ukuthi wenza into wrong ubengasho lutho hayi bengasho lutho. Usondele lo mfana lo esefuna ukungishaya. Ngithi mina awu noma ngabe kuthiwa uyangishela awukwazi ukungibamba ngenkani kanjena angifuni ukuthi ungishayele. Ethi kahle nasifebe ngithi ngikwenza umuntu ngikushela uzenza umuntu omuhle ngami ngiyakuzama mina ngintombi enhle kabi ngithi yes unentombi enhle pho ufunani kumina why ufuna ukushela mina uthi ngifuna ukubhebha ya sho kanjalo njengoba ngifuna ukubhebha yini uzenze ngathi umuhle ngami qala ngifuna ukuzwisa into emnandi into ongawazi uyizwa usho imoli e-gateway. Ngizizwe ukuthi ngiyadeleleka ngithi mina bro awukwazi ukusho leyo nto leyo. Umngane wakhe ke la aqhamuka khona uthi awukwazi ukusho leyo nto leyo wena futhi abe uyazivikela kubeni uyazi ukuthi la South Africa kenzakalani asiphephile kangakanani kodwa wena ukwazi ukuthi wenze lezi zinto uyayibhebhethekelisa lento leyo ukuthi thina sizizwe sisaba lana sisaba ngisemall futhi futhi ngihamba ngikhulekile kodwa manje sekumele ngisabe wena. Ethi mfana kahle wena uzokuzenza umuntu omuhle nami labo sihlaba baklinayo la sebemile nje bayabuka yabo bawu2 nabanye abantu bezitoilet bamile bayabuka okay sharp. Ngicasuke ngithazini but bengimtshela wena ungazongijwayela ukukhohlakele usikhotheni yonke lento lena esingathi ungabolele ejele izinto engilokho ngimtshela zona lapho ngihambe yabo khona isitolo mujika nje ngo left khona isitolo esidayisa ingubo zaka YDE lapho singene lapho siphinde siphume sinosine ngithi sinengeke lo mfana ngiyayidinga isithombe sakhe noma ivideo mele ngimenze ngoba lento ngeke sagcina ukuyenza kumina uzogcina ukuyenza nakwabanye abantu ungcane futhi abantu bembona ukuthi ukhohlakele kanjani uyabona. Hayi ngihamba uma ngihamba ngimvidorize eqale ngaboni kanti ivideo ayenzeki kahle mase ngokuthi ivideo ayenzekanga sekuzoba nzima ukuthi ngivele ngithi kanje ngimshuthe ngenkani mase ngivele ngihamba ngiyakulosi silo ade clean adimile sibuka yenzeka lento ngithi mina sesicopha ukuthi umuntu okenza ukuthi ufeel uncomfortable la mall ureportwa kephi liphi security ngoba ngilibone yabo. Ethi yena security la ekithi mambe ulibeza i-security mengilibeza ethi umngane wakhe yini kusho umngane wakhe lo ade ethule lo qhamuka esezolamba lo bade lo esefuna ungishaya. Ethi umngane wakhe yini wenzeni umngane wami wenzeni sengiyamshutha ke lapho yila ngathi ngishutha ngoba ufuna ukungibamba i-private party yami ngenkani ufuna ukushela ngenkani. Umngane wakhe yini befuna ukubamba yini ngoba ubeshela yini befuna ukubamba yini ngoba ubeshela. Ngithi mina noma kuthiwa uyashela i-security mase liyaqhamuka ke lapho security libuza kenzakaleni mase lidonsa lo mfana lo likhulume naye eceleni lithi kwenzakalani. Mina ngisasala ngikhuluma nalo ngoba lo usekhombisa ukumvikela ukuthi pho umshuthelani ngithi ngifuna ukukhombisa izwi ukuthi ukhohlakele kangakanani umshuthelani sharp i-security likhuluma nami i-security mase liyabuya limletha la kuthina ukuthi uthi ayisisi usefuna ukuzoxolisa ngithi mina okay ngisondele i-security. Lo mfana vele athi kanjani ngibuka athi ayifuseke wena baby xa lokho ngicengana nawe mina but mina okay sharp ngizopostela khona lokho into engifunayo guys ngifuna ukuthi ningitshele ukuthi uhlalaphi engifuna ukwenza ngifuna ukuvula icala around la ehlala khona. Ngiyazi ukuthi into eyenzeke e-gateway isicefisa lento le yokuvulela amacala into eyenzeke e-gateway ngingalivula icala eDurban North inkinga ngizomtholaphi uma sengitholile ukuthi uhlalaphi lo mfana lona ngiyazi bazongitshela ukuthi icala ngihambe ngilivula around la ehlala khona uyabona. But noma ke ngabe kuthiwani noma ngabe kuthiwa nalaba ahlala ngakhona bathi icala ngalivule khona ngizophinde ngilivule phela eDurban North sasa ngizohamba ngeDurban North
ya kusasa Sunday ngizohamba nge-deport kusasa ukuthi namhlanje bengazizwa right niyayizwa le voice yami ukuthi njani bengazizwa kahle. So guys ekubalekile ukuthi abantu besilisa abakhohlakele kunayi bonke kunabantu besilisa abakhohlakele abakusabawela noma ngabe uqokile hayi ukuthi uhlezi ufaka ubham short nezinto eziveza umzimba kuze bezokufona into engiqokile namhlanje angiboni ukuthi bingenza umuntu ukuthi azathi hayi ngoba kuhlezi kuthiwa ureshwa ngobusuku enqona ayikho guys leyo nto leyo esikhathini samanje nje ngibona ukuthi into ekonoleshwa ngomunqono umuntu wesilisa nje uma ekhohlakele noma uqokile ngakanani. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Let us make this boy trend, guys. Asimendina trend nje because lokula kwendako clearly ukujwayele and kusho ukuthi muzi abantwana bakaphephi around yena. Like umuntu onjani le wenta into le disgusting nale ikunyanyisa ngale ndlela. So I'm glad ukuthi this girl was able to take a video and a picture of him ukuthi circulate lapha enkundleni yokuxhumana expose ke for being a sick boy cause what makasixoxa le story lo ntombatane so ngithi what. No guys, this is so sick. Now ukuthi uphenze nje ube nebangani labangagudi ngisho wenta into lo wrong nako lokho kuyenda nje ukuthi usangane lengcondo because why umngani wakhe angamkhudi instead defend. It means ukuthi bayafana into lesona bayijwayele boyithuna kuyenda. So uyasho ukuthi lo girl anyone lone information ukuthi lo mfana wakuphi uhlalaphi or ufuna kumvulela iqala because lento la yendile iyanyanyisa and what if utophenza yende futhi nakulomnye umuntu. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.